January ni somthum sang ni somni paruk zir top ni ania bazar thlir tu te chibai ule khovela mithiam rualte enkol doomsday clock chu zandar sompania rik lo na second somriat pangal omangin dania khovel mithiam te chon kan chen na khovel hi charup theidin huna ding ti anlan tirani khovela thil thleng lian thama oma piang ini we samun nei Bulletin of the Atomic Scientists BAS te enkol doomsday clock hian ngai vena hlo thar thina nuclear al thom chungchanga boina te indo puya chuate khovel pumin harsatna to chang te in doomsday clock hi zanlai nai lam hoya herani thina khovel ral muan chuana le zong in an herle mai thina ni doomsday clock an ti hi sanapa ngai angani lova khol po ni chuanglo khovel mishing te ta na chen na thlen mai hlo thon ma omle omlo entirna ni bera zanlai hian chen na rap thaka entira doomsday clock sanaban ten zanlai an nei lel hlat chu khovel chen na rap thak thlen hlo omlo lan tir tuwa man ani he doomsday clock hi hun wong tu ani lawang bokin khovel malam hun thlir lok na poni hran chuang lova chuti lai chon khovel politics in room let kwal vel atangte science le technology thiam na thang zera tangte khovel hun sang sang athil thleng me ka tangte in khovel din mun chiat le thata en tir thina ni doomsday clock hi sangha zakwa somli pasari khan indo pui pani na nu lok khan siamani a indo pui pani na khan japan kho pui pani Hiroshima le Nagasaki atom bomb thak ani a kha khan khovel kalphung a thak danglam dora Albert Einstein le J Robert Oppenheimer te ba ka scientist langsar te pui na in Bulletin of the Atomic Scientists dinania chu chon doomsday clock hi an enkol ta a scientist rol te chon nuclear ral thuam wanga lo om lo thleng thei te chumi pui hria ta puan zar na man ruatan he sana hian mangta a atir bera he doomsday clock hi zanlai thlen lo na minute saria an setani doomsday clock enkol tu berle sanabani na ko tur boi pui tu ber chu Bulletin of the Atomic Scientists Noya Science and Security Board ania he board a hian Nobel Prize dong to te nuclear physicist te climate scientist te cyber security expert te artificial intelligence lam thiam biak tele global security expert te chu member an nia anni ho hian khovel til thleng lian tham te chu sin che in ngun takin an zir chianga chuta tang chon khovel din mun thlirin sanaban chu zanlai nei zong in nge hlat zong in an sonang ti in thutluk na an siam ta thina ni atira chon doomsday clock hi nuclear war a thlen hlo om lo entir nan chawan manga hunkal zela huang an zauta a tuna chon khovel thil thleng sang sang thlirin an kalpui ta thunga nuclear ral thuam siam le en chinani dante ram sang sang inkara boina chuak le azwal zel dante ral thuam chungchanga inrem na thuthung kalpui zel dante khovel boruak chezel tur ven na konga malak na chungchang te sipui leng le leng mai theidin munte AI le thiam na dangthang dong in khovel pumang hong dante cyber warfare le digital insecurity chungchang te chu anzir chian na atel vek to ani kumsa kha zakwa som ko pakhat khan doomsday clock hi zanlai thlen ma minute som pasaria dania chu doomsday clock an siam atanga khovel himlai beranga ngai ania cold war zo nu khovel ral muan lai takania saitongin tuna hian zanlai thlen nan second somriat panga chi omin dania hi khovel ral muan lo hun lai chenarap thak thleng mai thei tura mi thiam te ran ngai hun lai ani thunga doomsday clock in zanlai nai lai berani scientist te chon tun lai hi khovel in chenarap thak to mai hlo om hun lai berani anti na chan hi nuclear ral thuam man mai hlo om din huna kan din mek wanga nia khovel hun sang sanga in dona le in thana thlenga khovel thiam na sanga chu thiam na sang chu midik le mi thate thunun vek phak lowa om mek lai ani boka khovel boruak chezel do na konga malak na rek lai berani boka heng zong zong hi siam thata ni thoi lo chuan khovel hian chian na rap thla ka tong thei ani an ti na en tir nan doomsday clock hi zanlai nai tak an ko tir mek ani Bulletin of the Atomic Scientists te chon he sana hi in soi thaina ni lovin in ral rin na dara ni jok an tia he in ral rin na dari hi khovel sarkar liante pol le mi malpoi mo ten om zenia man lak theina tura vuak ani a ral thuam thunun chungchanga te indona ti top konga te AI le thiam na dang om zenia kalpui konga te chakta kamhala kani chuan doomsday clock hi po kir le theiani an ti ani
US President Donald Trump le Iran ram hruai tu ten in chan mek zel lain US sipai te chon Middle East Terminal High Altitude Area Defense Third Battery le Patriot Defense System te chuan chop hnaya US in Iran betum hnayam ni ti chu zona ni mek zel ani US President Trump hian Iran chu tong kam chi sang sang awin nuclear deal chungchanga in biana nei rem ti turin na normeka Iran po in biana nei an du thu le an in bedona ni chuan in ti luina omlova in biak an du thu an sei boka US in a be ni chuan man in ven nan na taka chan le tan tum thu an sei ve zel bokani heti la hian aircraft carrier Abraham Lincoln le strike group te chuan Middle East an thleng to a US sipaiten Iran missile laka in ven na turin Third Battery le Patriot Defense System ten phur thleng to boka engtin nge thila kal zel don ti hi khovelin a thlir mek ani Trump chuan Iran hian be ani chuan nikuma Operation Midnight Hammer mangan be na ai nan be to ang atia Iran hian in biak na do kan kil turan hun den mangaral mek zel ni in a soi ani Iran mission to US chuan thu chua siamin Iran chu US ne na in peturin an in pe renga mase in biak na chu in za ton na boruak ne na neyan du thu an soya President Trump in dolong in do thona le missile te ne na vo na chu changin US and Afghanistan le Iraq te in do na lo ma chon to a ati sual via wani kha khang in do na khan dollar trillion sari chuang sengin America mi sang sari chuang an thi ani Iran chon in za ton na ne na in biak ka du renga chuti lai chon lo thei lo wanor luani chuan mani in ven na tun ma zong ayana in be na chang le tang antia heti lai hian Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garbabadi chuan Iran chuan in biaka du rualin tuna ngai poimo masak ber chu mani in ven ani US in a be ni chuan rule to ka chang le turin kan in pe ni ati ve bok UK Prime Minister Keir Starmer chuan nimin pi khan China ram khopui Beijing aluta kumriat chunga UK Prime Minister China ram jin ma saberani US President Donald Trump noya khovel ram sang sang in ngai nan hrelo ni bermaya Trump hian adu lama pianga hoya adu zong omlo ram te chu tarif sang jok lak saka awong hal zela wangin Europe ram sang sang te chon sum don dalama US ni lo ram dang tho pui du na ril ruan nei mek ti langa European Union chon India chu free trade agreement an zia pui to a European Union a tel velo UK chon China laman belbul veta ti na ni ome kumsang hi som pariat nuwa British Prime Minister in China ram man la jin le lova Keir Starmer hi jin le masaber ni in Starmer hian China ram jin voi khatna ni boka Beijing a pandona media tekom na Starmer chuan China ram ne na insum don ton na le investment lama UK chon hlok na ne tum thu a soyani Starmer chuan China ram a hian British sumdong lian somnga chuanga hruaya hei hian China ram a hian sumdon na tu rem chang om ti le chu sumdon na chu UK tan hlok na ni thei ti lan tirani ati British le US politician tren kha chuan Starmer hian soi sel dewa mase Starmer hian an ram himna chungchang ngun taka ngai tu chungin khovel ram ho saber do tu China ne na sumdon na chungchang an ngai tha thiang lo ti asoya China chungchang a hian tong to indu ngotin hlok na min pelwa kantana hlok na ni do na wangin China ram jin hi apoimo a mason na tak tak kan puak chuangai garing atiani Prime Minister Starmer hian nimin khan China President Xi Jinping le Premier Li Qiang te chu Beijing khopuya koma voin hian Shanghai khopui panin heta hian sumdong company lian ho tu te nen an in kom ho don ani kumtam tak chung chu China le UK in kar hi thalowa China in Hong Kong zalen na sual tu te beile dan te Ukraine in dona Russia tana wang te le British spy ten China in UK politician le official te an enthathin tian soya wangin UK hian China an ti thangai lova chuba ka US lam tang an ni deuh thina wangin UK hian China hnaivak ngai lo hrim hrim bok China hi Zhenjing biala Muslim sa kho betu abik takin Uighur te beina wangin khovelin an soi sel na sa a Hong Kong ami puiro rel na tundin tumtu UK khole tuini na nei media tycoon Jimmy Lai en kol dana UK hian China hian soi sel thina ni Starmer chuan tunma China ne nan in kar thalo chungchang zo na changin tunma ka jin chu point sei chu ngai chu ka sei chuak mai zela mase ka jin na tur ka thlen main ka ti tur ka soi ngai vak lo thung China ho tu te ne na kan in biak na apo sei fel ngai te sei fel kan tum do na kan in rem lo na thina apo mason na nei tumin tran kan la ang chu chu kan tum dana ni atibok
country dangin tun haya President Trump chuan Greenland ne tumna konga Mauritius ne na Britain in Chagos Islands an pek chungchang na takin na soisela Afghanistan malak na NATO member ramte soisel boka heti chunghian stammer chuan China ne na inzom na thazo kan be sei wangin US ne na inzom na len tho ho na chu adang lam chuang lawang ti asoya US ne na kan inkar hi ram dang ne na inzom na kan nei zinga athaber zinga mi ani atia ataka thil ti mi kania chele thariat na ne na mala chi kani atibok nimin thlenga inbia nan nei to china UK mi te chu China rama thakhat chung cham turin visa ngai lawan jin theina tur in rem nan ziak fel to a Stammer hian China President le Premier te akom to a hemi kara hian sumno na sang sang a tho ho dan tur sein ram pani official ten in bimek zel bokani China chuan Myanmar ram hun nei online mangami bum ching pol jinga mi som pakhat chu ti hlumin midang somni pathum te chu tanina tang turin an chung thu an rela tang tur te hi kumnga tanga dam chung tang tura ti te an ni China State Media CCTV chuan Zhejiang Province Court chuan Myanmar ram chin China ram ri hnai lauki nga tanga online athil swal sang sang ti ching ming chung komen ba len tho pui mi som thum pali te chung thu hi an rel ni in an puanga heng mi te hi tual tha ching te online mangami bum ching te poisa khel na mangami rok ching te an nia hetianga so swal na chi sang sang ti tura ming chung ko in an mi man te jinga hian Chinese enge mozatan oma until swal ti tuar tu ber chu Chinese an ni anti ming chung ko so swal rong bol na hi Myanmar Thailand le Laos in rin lai vel Golden Triangle miswal in zom kwal vel te na in kung kai ve kan nia heng miswal te hian an bum chua tam ber chu Chinese an nia ming chung ko hi Chinese som pali thi na an in nam hnoi ngei ti an fin fia kum sang ni som panga tanga sang ni som ni pathum chung khan ming chung ko hian so swal na thil sang sang an ti atang hian wan tlu le ding on som chuang sum man siam man ni in an soi China sarkar in corruption le online mga in boom na thilan chuina konga Myanmar sipai sarkar chuan an pui tha hle a kumsang hi somni pathum atang khan hetianga rin hlel mi singa sangthum chuang hi Myanmar chuan China hnen an hlan to ani Golden Triangle miswal rol ti chet vel na hi khovel puma in thun zamin mi sing eng moza tan in nam hnoi mek ni ni wen chuan an chuta khovel puma phone le internet mga mi bumin dollar tlu le ding on tel mi an ruk sak mek ni in an soi ani bazari lo thira wangin kan lo me